baramuzi ni cyamamare. Mr. Luther, nagufasha iki? I want to close all my accounts. Gufunga konti yanjye. May I ask why? Nakubaza impamvu? Is there hari ikibazo mfunze konti yanjye? No. Gufunga konti ukuvuga ngo aje gutwara utwe twose twari tuyiriwe. Working here for 12 years. It's what a shock. Wabitse muri banki yacu imyaka 10 bigenze bite? Ndashaka yanjye cash. We'll do our best. Turakora uko dushoboye. Aje kubikuze yose. Can I get your signature? Wansinyira hano. Certainly. Hari umuntu nyine byo gukora amafaranga yose muri banki bakagira ubwoba nawe hose kenze zawe. Arasinya. Aje kubikuza amafaranga yose. Yose. Ive mu mujyi arebye hano sinyatire z'uyu mukirije kubikuza nago zihura. Iki? Luther. Abizi. May I see your driver's license? Wanyereka perimi yawe. Why? Kubera iki? This signature doesn't match our right. Sinyatire ntago ihura n'ibyo dufite. Ariko nguri imbere. You're in front of you. What more do you need? Ukeneye iki kiri ko nguri imbere? Sorry, it's bank. Babarire. Abizi. Money. Kuri pistol nyene amafaranga yake nona. Susa mu gikapu. Kabashe kwiba amafaranga ye. Soka muri banki relax. Yiruka cyane asha kwiba amafaranga ye. Ibi ni bikibaho. Ibyo amafaranga ye. Sasa yari mu ziragenda. Kwitara kuraka. Relax bit. Fira mu jewe gakanopa. Jewe. Yamukoze uri mu musura gwa mu birometero. Kureba Lex we. Arahinguranya no mu mubiri. Ubona ibintu by'icyatsi. Userebye Lex abona arahinguranyije no mu mubiri aribamo n'indani. Umwana akomeje kugenda afumbura ibintu byinshi atariziho. Hari ibyo umuntu arahinguranya areba n'indani. Mbe tuvera twebwe ku mukecuru uri hano tutazi. No mukecuru, nibi Tina. Promised I'd solve all. Oh, please tell me you didn't rob the bank yesterday. Utambwira ko wibye banki y'umwana wanjye. I didn't. Ntago ntabyo nakoze. Sura yindura. Ito sana Lex. Lex Luther did. Lex Luther niwe wibye banki. Gusa ngo muri mukere bagakobwa kihinduranya amasura akibye banki kihinduye Lex ni umukire ntabwo ajya kwiba banki. I'm hurt, Mom. I'm fine. Mama ameze neza. I want to have the perfect life. Tina, Umva dukeneye kugira ubuzima bwiza n'ibyo amafaranga ntabwo uzikimenye kandi yibye. stealing isn't the way to solve our problems. Kwiba ntabwo ari uburyo bwo gukemura ikibazo. Say I found it in the Amafaranga ngiye kuyasubiza. Mwana rwanda amafaranga na nyine. Mama ndekera amafaranga ni yibi. Ndakwiyamye kurwanira igikapu. Mukecuru manuka nabi kwisikariye. Mama sinzi mukecuru yamanutse nabi. Me mukecuru apfuye. Mwana yibye banki afite ibibaraga muri uyu mujyi amanukiye amabuye avuye kundi mubumbe abo yagiye agira hingaruka usanga bifite ibibaraga bigiye bitandukanye. Bibi. 911 emergency. Icyenda rimwe hamagaye polisi. Hello, is anyone there? Hamagaye polisi. Hello. Kandi mama wapfuye bari kurwana leta yibuka ko bashobora kumufunga. Urabizi nta kibaye nari nibeshye nimero. Yasebuka kare bafunga. Iyi ni Cyimomo Ville. Episode ni ya 4, season ni ya mbere. Yo. Akakaribu mwumva atari keza. Ni episode ya 4. Iyi season nayipatanye Mariza. Nanishiwe yose mbere. Numva rero nta kibazo mufite igomba kurangira. Nayishiwe mbere nayipatanye Mariza. Abafite utugambo. Akuri no. This is incredible. Why does Luther need to rob a bank? Kubera cy'umukire Alex Luther yakuba banki. Things in my day. Nabonye ibintu byinshi bidasanzwe mu minsi yanjye. Nta kintu cy'ikinungu. $1,000. Wiyibyibugisha muri banki. It wasn't him. Ntago Alex wibye. I know that he's a friend of yours, but Urabizi ni inshuti yawe. with your own eyes. Ariko nawe I wamwibona. don't know what I saw. Sinzi ibyo nabonye. Some kind of reasonable explanation for Yari this. gusobanura udasanzwe. Too. I hate to think I have an evil twin. Uziko abona afite impanga ikora ibikorwa bibi Alex. Didn't hear you pull up. May I come in? I promise Nakwinjira. I can eat. Look, you're not in jail. Alex kuki batagufunze? Because I was hosting a reception for 200 fertilizer Nari ndi kumwe n'abantu bagera muri 200 badistribuye ifumbire y'uruganda rwanjye. Ubwo bibaga banki urumva nabatangabuhamya. Clark, your name was on the witness list. Nawe nabonye uri kuri list y'abatangabuhamya. Just like you. Nabona gasa nkawe. Prince's signature didn't match. Dusibi kumwe na signatire z'ibyanjye. Playing tricks on you? Ese amaso ntabwo gushobora umusa nkanjye papa. But no. Ese ni ibyo Hopefully the money will turn up. Twizere ko amafaranga ari buboneke. Time the Metropolis tabloids will have a field day, and I'm sure certain people's opinions of me will be cemented. Ikibazo bigisigaye n'ukuntu abantu bambona mu binyamakuru ngo umukire nagiye kwiba banki ibihumbi 100 by'idolari n'ingagari. Ni nk'abantu njye bavuga ngo yaranyambuye. Bazaguseka. Amafaranga mfite. Ariko niyo nakwambura ubundi sinari leta zigira amadeni nkanswe ibyo utari n'umudugudu. Shaho ngiye ubundi se nyabarongo ko yicuyiza ni waramaye amafaranga ureba. Umuntu nyabarongo irasanga mu biryogo. Barakwereka kuri no. Kwishura abana muri sport. Do. Iki kiba cyarangariye wa mukobwa bitarana. Kiramukunda shaho. Kukinga kuri kuri bahiri. Cyumvusa turi kubangamira. Sorry kumvusa ko abantu bari kuganirira hirya byose amashwa kazagura mu gutwi kwe. Come on, you interrupt me. Tawurira shawira. Yarurira. Ross beats you, it's 10 laps. Bana bari kwigisha gukora siporo no kwitabara no kwirwana no kuburiza imigozi. Nyere cyano. Abona uyu mwana bari kumwe mureba imbere inyama zo mu mubiri niki. Umwana atangiye kwibona imbere. Sigara umuntu agahinguranya. Parika nabi. Atangiye kugera ibana agahinguranya kariba n'inyama z'imbere mu mubiri amagufwa. Kureba ahinguranisha no mu gikuta. Abona abakobwa bambarira nyagasani harahiye haraguruma. Arongera areba abakobwa bambarira. Abona sheri wambaye isibe abakobwa kundi bwanyuje amaso mu gikuta. Amaso yahinguranya ibikuta. Abona shushu be wiwe harahiye haraguruma. Akose mana cuma nakabaraga. Amaso yarahinguranya. See through anything? Utangiye kubona ibintu bigahinguranya. Times I can see through things, other times it's like an x-ray. Umva nzigende ibintu bigahinguranya wagira ngo ni X-ray bya bisikane bisikana mu bimuntu. I mean, the first time I thought I was hallucinating, and then... Natangiye gukira kumbura ibintu bidahari hallucination ariko wapi. All this. You guys, I can see through things. How do you... Basha kubona ibintu ngahinguranya. Just Clark. Ufite kwitoza. Muscles, just like your legs. Amaso yawe afite muscles cyangwa se zino miskri wabasha kuyakontrola nko gukontrola amaboko yawe bafite za muscles. Condition them so that you don't get these random flashes. Well, that sounds great. You're gonna do that. Witoze nyine gukontrola ibyo ureba. Mbega bitazajya bimutungura ajya bishatse igihe abishakiye niba ashatse kuyiba. Anna, visitor. Ufite umushyitsi. Hey, Lana. Tina. Didn't see you at school today. Nakubonye ku ishuri kandi akobwa k'ibyo banki ka Tina. My mom. Kandi gafite ibibaraga bidasanzwe byo kwihinduranya.
So, you quit cheerleading? harya wavuye muri bya bintu byo kubyinira mu kibuga byinira abakinnyi Quite honestly, I'm trying to help resolve that. kubibona muri basket When you for quitting squad? Not yet. Zarugo. Well, at least now you have some more time for your unpopular friends. byibura ngo ugiye kujya ubonera inshuti zawe nkatwe tutari abastar Besides, what happened to a girl who didn't care what people thought about her? konse kutajya kwita kuko abantu bakubona cyangwa kwita yubaye At least your mom doesn't try to run your life. You know, you're lucky that Nell cares. wowe umunyamahirwe ati wawe nera kwitaho My mom. ese mama wanjye yagize I ikibaho don't know anybody that would take it. mwanya dobuta Doctor, uyu mukobwa yishima mawe barwaniye igikapu cy'amafaranga mu warapfa ikagakobwa k'ibyo banki I'm trying to say. gatangiye kwa gusa ni mwanya dobuta nkaza tukabana You want it? You can have it. So for the outfit. iyo myenda wambaye ni myiza Wouldn't it be cool if we were sisters? ese byaba byiza tubaye abavandimwe njye nawe If anything happened to my mom, do you think that Nell would adopt me? ese mama wanjye yagize ikibaho mwanya dobuta And to your mom? mama wiga nta kintu kizamubaho kumbe karabizi yapfuye yari gukata umujyi kuko Yesu yakase umugati ngo niko abarara bakata umujyi yeah yafite ukuntu bijya gutya mutwe bikicanga ugatangira kubona abantu n'amagufwa yabo akayinguranya ijisho rigahinguranya yiwiga akabona abantu babaye nk'udusikorete turi gucaho mu mujyi afite ijisho arebye hanabona umuntu neza neza ufite mu biro bya bintu bimeze nk'icyatsi kigeze gusa nk'ubona kare yuko ari abakobwa banki barahuye bizere mwana bizere You need to go to the antique store? nawe ujye muri radiyo gurisha ibintu bya kera zana Hello? hello John Mrs. Kent. I mean, Mark. umukobwa yihinduye mama we wapfuye agarukana Couldn't be better. I'm doing so many estate sales in Metropolis. I'm thinking of selling the place. hano ndi gupanga kugurisha You love the store. hano nzi ko akunda kumbe umwana mama we yapfuye umwana atangiye kwambara isura ya nyina akagurisha akaza guhagura n'abakiriya she- umukobwa arahari Yes. ari kwarana Stays. muri iyi minsi nta gitandukana na rano Seeing things. I need some mail. I'm looking for. mama reka mfata akayaga I came by to pick up a lamp. nje gushaka itara tara The one you were restoring for Jonathan? byatara ntabwo gukorera umugabo wanjye Jonathan kumbe nta nubwo abyibuka yuko uyu ni umwana yishima mama we yambaye isura ya nyina wisura yose ashatse arayambara yihindura amabuye yamanutse za meteor zamanutse za meteor rocks ziva kundi mubumbe byukuri hano ubona amafaranga munsi y'akabati hari umuntu wandaritse ipinda ibandari It's not quite ready. I found this under the chest. hari amafaranga yawe munsi y'akabati I'm such an airhead. yagasanye nusko nanjye nataye Me mutwe and cash. umukiriya wanyishyuye cash All day. amafaranga nari nayabuze umunsi wose amafaranga ni menshi Why don't you stop by next week? It'll be. uzaze icyumweru gitaha itara ryenza banarangije uyahita mwibura urufunguzo Mrs. Kent? madame Kent Your purse. nibagiwe isakoshi yawe mwibye urufunguzo Say that. bebe arakinga ahita agaragaza ko wafunze umubona ariko umwana w'umukobwa yishima we barwaniye amafaranga arabanza hindura agasura amabuye yamanutse muri uyu mujyi simorofira avuye ku wundi mubumbi ikihe kiri ngaruka ku bantu bagiye banyuranye bo muri uyu mujyi n'akagi gatariko kaberamo udukoryo ngo umwana yibye urufunguzo rw'uyu mukecuru Lex Ruta yibye banki umukire wa danje yagiye kwiba banki abamwiciye izina byara mufunya ryubaka barakwereka mama wakaya rero nako mama za kumugonga shaka kwiyicira nyine itacho wakuraka mama uri meze neza kuraka uri mu modoka nindi uwihinduye yambara isura ya kuraka yaragonze mama we rebe Police found the truck. Abandoned by the sewer. polisi abonye imodoka ngahantu ku muhanda bayiparitse No. I could have sworn it was you, Chloe. ndarahira niho nabonye Not the only one with a vision problem. Look, bivuze ngo ntabwo ifite ikibazo cy'ibirebire so gusa how did they get your keys? uwari wese yabonye imfunguzo zawe I only went into the antique. cyane honyine nagiye muri rya duka ricuru Nothing. It's just Gotcha. Rose Greer was acting very strange. nagiye muri rya duka ryabuze nkabona $1,000 in cash. hitwara ukuntu bidasanzwe It had a nabonye n'ibihumbi bitanu by'idolari phone band on it. She said a customer paid her. arambwira ngo amafaranga arimo mwishyuye It crossed my mind. So cyangwa yavuye muri banki y'amafaranga and Clark and then tried to run you down. You're right. It's crazy. I don't think so. icyo What? I saw a flash of Tina Greer's skeleton. It was weird and green. It didn't look human. You know, like mbona tina narebye imbere mu magufwa yibonamo ibintu by'icyatsi cyagiye kwinjira mu muryango w'iduka ry'iwabo They had that poor girl on all these experimental drugs. umwana w'umukobwa bigeze kumukora ubushakashatsi bw'imiti y'inaha she did get better right around her 3rd birthday. yari yavukanye ubumuga yaje kongera gukira amaze kuzuza imyaka 3 Yeah. bakoresha ya mabuye ya meteor yego Clark, what do you think Tina's doing? wekeka uwo mukobwa tina bari gukora iki sinzi I saw the same weird skeleton flash just after the robbery. cyagiye biba banki nanone mu magufwa y'umuntu w'iki banki Just wish I- nabonye ibyo bintu by'icyatsi What if you try focusing it, like a telescope? wamwe aritangira ugerageze noneho Start. ufukasinga ku kintu ubona mbega byishyiremo nimba shaka amagufwa y'umuntu cyata bishaka bikora bishatse bitazanye mutungura What I had in my ngira n'icyo mfite mu kiganza your pocket knife. ni cya cyuma batwara mufuka abonye Through my head. tangiye gukontorora imbaraga You zawe always carry a knife in that pocket. oya nuko nzi ko buri gihe ugenda n'icyuma mu mufuka fumbushe nta nakibonye urebe kumbe twigarukire kuri uyu ni wa mukobwa wacu yitwa Rana yasajije uduhungu twina twarayagaye No. So what's wrong? Ikibazo ki? You lied to me about my. Warambeshye ku cya mama wanjye. Uyu ni anti we w'umurera yitwa Nell. Sasa yuko Felix. I help you? Nagufasha wese kumutwe. Drop, what's in closer? Roger Nixon.
Get off my car. Vira ku That's a modoka. hell of a picture, Lex. You know, it really boosted our sales. Yewe ni kinyamakuru ibintu twanditse bakuvugaho twagurishe cyane. What's this? Is this fiction? Ibyo byose ni ibihimbano bingibisa. Fascinating reading. That must have taken a frank struck of your Gukira umwana muto ukiri umusore babana mu myaka 10 wakoze amakosa menshi cyane bigira naho bagufungiye muri gereza z'abana. Begera ikuza amabara. picture you and it got me to thinking of a follow-up. Umara kubona ifoto mu kinyamakuru ngesho y'banki byatumye nkurikirana iby'ubuto bwawe. Above zero, ring a bell. You put one word about the lawsuit. Lawsuits take years. None yandikaho kubigeze bandi nakoze amahano nyiri umwana mutonya ndakurega. The new and improved Lex Luthor is nothing but a facade. Ndashaka kugaragaza ko Lex Luthor ntakintu cyose umubeshyi. Uvuze mbega umugizi w'abakiri umwana byabikoze umuntu barakoze kiri muto. I think you're looking for a payoff. Iyo ushaka ko banyanditseho gusha kunsaba amafaranga gutanyarika. Dollars in these records will disappear forever. Yene ibihumbi $100 kugira ngo inkuru nayisohora y'amakosa bagiye gukora umwana mwari mwarapfukiranye muyahishe. You got 24 hours and this hits the front page. Kwa amasaha 28 cyangwa nzi gusura inkuru zivuga ibibi wagiye gukora umwana. Kwa bintu umuntu afite ishaka 12 5 6 twadufite nyine twabana. Babandi nyine batemerewe gufungwa. Lana, I didn't lie to you. Rana ntabwo nakubeshye. Been proud of you and she would have. Nakubwiye ko mama yakaba yatewe ishema nawe iyo abakiriho. Gira gukundaga. You told me a fairy tale. Wambwiye ibintu bimeze Perfect life. That life. mama wanjye ngo yarabayeho neza. Ariko ubuzima yarabayeho ni ikinyoma. She hated it. Wambwiye ko yakundaga kubyina. She didn't even want to stand. Ariko yarabyanga afite ubwoba bwo kuba yanabirika. But I told you. Your mother was unhappy? I would have liked None ariko kubwiye ko mama wese atari yishimiye ubuzima yarabayemo. Your mother was like any other teenager. She had Mama yarameze nk'abandi bana bose. feel like I Yarafite ibyiza started n'ibibi. trying to measure up to a lower language didn't exist. You're reading the diary of a 17-year-old girl. Agenda wasomye mama wawe ni ya kera akifite imyaka 17. It's like I wrote this myself. Bisa nkaho agenda mama wanjye yanditse n'icyo yanditse. Because your mother was the brightest, most Mama wawe yari umunyabwenge class. ari na mwiza mu To ishuri. give the graduation speech? Bari banamwisemo ko ari uzavuga ijambo mu gihe abanyeshuri bazabarangije kwiga. That happened. You should have heard the speech you gave that day. Uyu cyakubwira ijambo mama yari buzavuge kuri uwo munsi. Everything had been bubbling up inside of her. Iyo nyine vuga ko abanyeshuri barangije amashuri y'umwana bahita muvuga ijambo. Do you have a copy? Ufite kopi y'iyo discours yagomba kuvuga. But I'll never forget the first line. Ntabwo nakwibuka amagambo yatangiraga speech. It never made a difference here. Yatangiye kuvuga ati nta tandukaniro natanze muri uyu mujyi. Ariko abana banjye bashobora kuzatanga itandukaniro. Cyase nubwo nta musanzu natanze mu guhindura uyu mujyi uhagije. Abazankomoka bazahindura uyu mujyi. Ni amagambo ya mama we. Kombe dore wa mukobwa ku ishuri. Yitwa Tina. Nawe wibye banki. Afite imbaraga byo kwiba yakwihinduranya isura. Hari wamubonye imbere arahinguranya abona imbere afite ibintu by'icyatsi muri we. Kandi uyu mwana akiri muto bamukora ubushakashatsi bamuvura ko yavukanye ubumuga. Akaza kumera neza afite imyaka 3. Wewe kuwarubye. Kurakari kumucunga. There's anything strange about Tina? Wewe mukobwa nta kintu Tina Gray murabona kidasanzwe kuri we. Nothing that would require the intense concentration yours able to live. Umva nta kidasanzwe cyatuma umwitegereza uko wamurebaga. Tina's the amount of time she spends idolizing Lana. Yeah, she's practically her clone. Uriya mukobwa mera buri gihe uri kwiganana turabizi twese. Mbega ngakundana nawe uramwigana yifuza kumera nkawe n'uyu mukobwa bavuga. Uyu kuri abona ari igihugu cyamurangari. Uyu mukobwa ngakundana nawe yifuza kumera nkawe. Rana vayo. Rana. I swear that girl's got you low-jacked. Agakobwa. It's great. I Kano got gapira nambaye kabonye teriso. I got it at the same store. I've been going on Nanjye nagiye muri rya duka bakaguriyemo nanjye on ndakagura. this emerald necklace. And Naguze n'umukufi wa Emerald wenda kumera nk'uwawe w'icyatsi. Nice. Ntabwo ntunguye. Kigana rana nyine ibintu byose akoze ibyo yambaye. Hey, are you okay? I stopped by your house earlier. Is why? You said you weren't in the best mood. Barambwira ngo ntabwo meze neza. And don't worry about it. Meze neza urugira ikibazo. Favorite. My mom's moving to Metropolis full time. Mama wanjye agiye kuba yimutse yagiye muri agiye kuva muri mujyi yimutse kumbe mama yapfuye umwana barwaniye amafaranga raporo kubeshya abantu bagiye kwimuka. For how long? I don't know. A couple months. Naza wenda nkaba mbi wanjye kingana cy'amezi abiri. Trust me, money is not a problem. Just name your... Mukeneye nk'amafaranga nyine nayabaha. Yeah, of course. Ariko nkaba mbi wanjye nyine amafaranga yo kuba amwitaho. Yeah, just give me some time to think about it. Ni igihe cyo kwitekerezaho. Are you sure your mom's okay with this? Ese mama we ntacyo bimutwaye. She knows that we're best friends. Ya mama wanjye arabizi ko turi inshuti njye nawe. Idea. Ndetse niwe wazi igitekerezo. Well, just let me run it by now first. Reka nyine maze mbibwire Nel. Nella loves me. Anti wawe Nel warankunda. I don't understand. I thought that you'd be happy. Nari nzi ko uri mubwira ko ngiye kuza kuri wanjye bwishimo. Like we could be... Abantu bajya banambwira ngo turasa. Twakabaye tuvuga. Good idea. Urakeka igitekerezo cyiza. Okay, I see. So it was all a lie? Kumbe byose byari ibinyoma. Pretending to like me and... Wikiraga nkaho nkunda kandi utankunda. You're just gonna blow me off? None birasohotse bigiyanze You biramenyekanye. could have said yes, Lana. Wakabaye mbwiye ngo yego nze mbi wanjye. Byari kuba byiza nyagasani. Ucoga afite ihungabana. Kaza hano n'umujinya. Do. Ni Katina. Kahita kikuramo n'umukufe. Jugunyana. Buri mwana bafite akabati kabikamo ibintu bye. Gacaho. Kumbe kamaze kugenda. Kuraka yarari hano. Kuraka vayo. Kukabati kuriya mukobwa. Bebe. Ari concentra, afite ijisho yihinguranye. Areba muri ako kabati harimo igikapu cy'umutuku. Ari concentra yibicamo yishimye. Ahinguranye icyo gikapu cy'umutuku kirimo amafaranga. Amafaranga umukobwa yagiye muri banki. Kuraka. What's your glitch, huh? Why do you keep staring at me? Ukomeza kuncunga ndeba reba. Sinzi. Sorry. Babarira. Arakabonye kari kukibye amafaranga. Igikapu kiri hano mu kabati muri roka yo ku ishuri. Clark, what are you doing home so early? Kurakora ko cyane mu rugo. I controlled it. Unatangiye gukontrola. Sort of. I Nabikoze created and it worked. Ni concentre nkontrola ahantu mbasha kwinguranya. Locker. Warebaga mu kabati Katina. Ubonye iki? Money from the bank robbery? Ya mafaranga yibye muri banki. Ni wari. Hano uri kwandika ngo rana gakunda rana kifuza kumera nkawe gukambura akari. Ubwo mu iduka. Iki wabo. Hari nayo nzi wabo babamo. Abona polisi iri kuzisatira ahita yihindura mama we. Ahita sohoka. Oh, I was just locking up deputies. Nari ngiye gufunga deputies. Look for your daughter. Turi gushaka umukobwa wawe. She hasn't come home yet. Umukobwa wagira ngarata. Hari ikibazo. Money stolen from a small business. Amafaranga bibye muri ya banki ya Ville. Ko yasanze mu kabati ke. My Tina? Umukobwa wagira Tina. How could she be involved? Utihajya mu bintu nk'ibi se. That's what we'd like to ask. Icyo dushaka kumubaza. Would you bring her down to the station when she gets... Uraza kumuzana kuri brigade tumubaze. Really, we'll cooperate in any way. Yewe wana turi bukorane namwe kabisa ndamuzana. Hey, who told you the money was in her... Ninde wabwiye se ko amafaranga yari mu kabati ke? An anonymous tip? Ni umwana duhaye amakuru tutazi. Biramenyekanye amafaranga yari mu kabati k'abapolisi bamaze no kuyakuramo kare. Clark, what are you doing? Turakora ko biki? Just trying to figure out how much change I have inside. Ndi kugerageza kureba impinduka ziri muri njye nyinshi. Ndi kwitekerezaho. Where's the fun in that? Did you hear about Tina? Ibishe byabaye kuri Tina The twiga. robbery in her locker. Basanze amafaranga yibye mu kabati ke. She actually cornered me today. Nanjye umunsi yambangamiye. Me and Mel. Ambwira nimba yaza akabana nanjye nantu wanjye. Roommate. I told her it wasn't such a good idea. Nanjye nabwiye ko atari igitekerezo cyiza. Without adding more to the mix. I always thought you and your aunt were really close. Nari twe na aunt wawe nyine muri inshuti cyane. Something I'm not.
abashaka kumva ikintu ntari cyo. It's like having a dual identity Bisa nkaho bafite ibindanga bibiri. that everybody sees. Hari umuntu ndi w'abantu babona, That you want to be. hakaba n'umuntu wifuza we kuba we. Niko abantu benshi tuba tumeze. Ati hari umuntu wifuza kuba we, cyase ndi we. That's why I came here. Niyo mpamvu naje hano. I think you're the only person who sees me for who I truly am. Mbona niwe muntu wenyine mbona ukundi, abandi bambona uko ntari. No, thank you for that. Ndetse ndashaka no kubigushimira. Yesu Kristo. Foka yibwe imanutse iyi. Whitney, Forget. Gabi wakurikiye mukundana se mwibagirwa. I've had my eye on you. Uwo ndeba ni weho gusa. On me. Nyagasani. Foka yibwe imanutse iyi. Foka yibwe imanutse iyi. Bari gusomana umukobwa arahinduka. Forgot about that money. Namenye ko ari wanesha abantu kuri ibyo mafaranga rikanga kobe k'ibyo mafaranga. Yaje kaje kiyindurana karamunaga. Gafite ibibaraga. Bakatamwishe sinzi ni katina. Kamenye ko kuraka ari wakarahurije. Man, there's no sign of Tina or Lana. Nta hantu Tina ari cyangwa na bose. Talking to Tina? Wamubonye ava guhinduka kuri nagahinduka Her Tina. bones. So she Bisa nkaho yamabuye ya meteor yaguye I yamuhinduye. think that's how she threw me out of the Yo vault. yamuhaye We imbaraga. tell the police. Nothing. Tujye kuri polisi. Tina can turn into whoever she wants, and I'm the only one. Mugiye kumurega rundi arihindura undi wari wese ntitunamumenye. Reke kubivuga. Pete, Ko you gahindura. better again, and I'm going for my staple gun. Mbete biratwereka kuri no. The girl who writes Wakaga kubwa bita kakoro winaka nyamakuru k'ikigo. Mono. Anasho kariba. My semi-annual Where Are Our Priorities rant. For what it's worth, I really like what you've done with the paper this year. Nakunze byose akazi wakoze muri uyu mwaka k'ibinyamakuru wanditse. Uragenda atangaza zirarenze. Akanyamakuru k'akanyamwuga. Pump crack. Once I hit take no prisoners note, it's kind of hard for me to shut it off. Actually, I admire it. Nabikunze. You know who you are, and you go for it. Wowe Yesu uriwe kandi ukomeza guhatanira kuba umuntu. However, I know you haven't come down to this hole to give me Umva naguje hano hantu muri icyo kikuzanye mbwira ikikugenza. every year, right? Umva ibinyamakuru byanyu buri gihe niba bifite amadisikuru yavuzwe cyangwa se yagombaga kuvugwa n'abana nyine babandi babarangije umwaka nyine. PC. Pre-computer. When disco ruled the Ijambo earth. ryavuzwe ryari. Before then's gonna be HC. Hard copy. Atayo makuru rero ntayo dufite hano. Dufite muri hard copy. Y'ibipapuro. Ese barebe. Ijambo ryari kuvugwa na mama we. Saturday Night Fever was our prom theme. Baje kuri The ijambo. century and wow. Bakuri ni ijambo ryagomba kuvugwa na mama warangije amashuri. Muri 7 karindwi. Picture of this year's graduation address. The editors have elected not to run the text on this issue of the torch. Meaning, ironically, it's probably the only one worth reading. You know, maybe I could track something down for you. Do you know who gave this speech? Urabizi ndaza gukurikirana menye umuntu iryo jambo bagomba kuvuga. Ashaka kumenya disikuru yagombaga kuvugwa na mama we. Ubwo yarangije kwiga. Hano hari ipinda. Hari na GNDS, ni inzoga ikorwa na Ingufu Gin Limited. Umugabo arayinyinyira. Can I fix you a drink? Nawe se nguhe kadi warajyo ya. Bring it out. Nje gutwara amafaranga yanjye. Ni wa mugabo mbya turi amafaranga ndagusoha inkuru mbi. Siko abantu ibyo bintu bajya bifite utabifunga. Muri filime. You're feeling pretty good about yourself right now, aren't you? Uri kwiyumva neza sibyo? You think with all the money my father spent, he can make things disappear. Nari amafaranga yanjye yose papa wanjye afite yari gutuma amakuru nk'ariya y'ibikorwa binakoze bibura. Ntakiri umuntu uzabimenya. Kubita ibipapuro agomba kumushyira hasi. If you walk out that door, I will make you disappear. Nusohoka aho ngaho ndakugurisha. What are you gonna do? Ugiye kuntwara iki? You gonna have me killed? Uranyicisha. No. Wapi? You'll be very much alive. Uraza kuba uri muzima Won't be pe. any evidence of your existence. Ariko nta kimenyetso kibuze kugaragara kuba. What are you talking about? Uvuga ibiki? License, passport, social Uvuge nka perimi yawe, passport bikagaragara ko ntazugira n'ahantu bakuzi. sure that there will be no record. Mbega ku buryo ku isi batanamenya ko wigeze ubaho wigeze ugenda kuri iyi si. You're bluffing. Uri kubeshya. Call your bank, see if your account's Doke ngahamagara kuri banki ubitsamo byibura ubanze urebe niba konti yawe hari ikiriyo cyangwa banakuzi. disconnected. Telefone yawe nayo ahubwo namaze kuyikupisha na simukadi yawe ntabwo ikikubaruyeho. Ntabwo bakubara nk'umuntu wabayeho. What did you do? Guhamagara biranga wakoze ibiki. Worry, Roger. Ntugire ikibazo Give bashije. you a new identity. Ndaguha ibikuranga bishya. Less upstanding. Ku buryo nta muntu uzamenya kuriho. Be a drug dealer. Ushatse wakujya wica abantu ugacuruza ibiyobyabwenge. Look, Umva. I'll get him. Subirana amafaranga yawe ndumva urenze. Mugabo ufite amafaranga. No, he won't. Because I also know your brother works for juvenile Maze court. kumenya ko umuvandimwe wakora no mu rukiko. Steal the records and you can. Rw'abana batonya b'abasore bakoze ibyaha. He could do time for Niwe that. wagwaye amakuru yanjye kugira ngo muze mungure amafaranga icyo nacyo ni icyaha. Involved, Roger. You did. Nawe ndabimushyiramo abura akazi ke. You came into my life Waje mu buzima bwanjye. thinking you could shake me down. Wumva ko wanshyira hasi. Well, rich brat needed to Wumva ngo ni icyana cy'umukire cyatese. Gikeneye kuhirwa na se. trust me. Izera. When I make things disappear, they stay buried. Iyo mvuze ngo ibintu bibure biguma bishyinguwe. Uranshaka iki? Your help. Ubufasha bwawe. My father's obsessed with the Daily Planet. But I know the Inquisitors read by the people. They're the ones I'm interested in. I will feed you stories and you'll print them. And Ngiye kuguha amakuru aba uzajya usohora. I dispose of 24/7. Ndetse ubwire n'ibintu uzajya ujya kuvumbura ubishakashake uzajya ubisohora mu binyamakuru. Agiye guhita akoresha umunyamakuru. Ikintu cya mbere yakoze yisamuza nawe. Ya modoka yakoreye impanuka umusore ntabwo yigeze yishukunye yaje kuyibika ahantu. Ibyambo biri bisobanutse. What happened to your car? Imodoka yawe yabaye iki? Drove it off a bridge at 60 miles an hour. Namanuye imodoka ku kiraro. How are you still? Ngo tukiri muzima. That's the mystery I need your help solving. Iyo nicyo birangira ngo ujye gukora iperereza. Abari babagabo bakora iperereza. Uyu mugabo cyagiye kuraka mutabara. Uyu mugabo ntiyigeze ashyirwa. Uburyo karaka imodoka yaje kuyishwanya gusa uyu mugabo niwe yabigizeho urwo rushishyo. Ashyizeho umuntu ukora iperereza tugenda ukora iperereza umenye imodoka yamanutse kuri igacika hejuru gucya. Kutegera muzima. Bivuze muri make kuraka bashyizeho umuntu ukora iperereza. Rex ni umunyabwenge ntiyigeze ashyirwa ngo avuge ngo ni ibintu bisanzwe ukuntu bana bayemo. Yaketse ikintu cy'abantu bakagiperereza mukasobanukirwa. Ndetse bazi bavumbura ko kuraka dasanzwe rero ngwaraye. I was out jogging. Didn't want to go home. Nende gukora ka sport. Nisanga. Am I still fighting? We na Antoine mwatonganye. No. Ubizi ute? Just perceptive. Rega mba mbikeka. Baba bazuminga afite ikintu cy'igitelescope kiba kiri bibera muri urugo rw'uyu mukobwa akunda. I've been feeling what she felt too. That's great. Tangiye kwimva ibintu mu wanjye yumvaga mu kirangana nanjye. Ibyo ni byiza. It's great and it's frustrating. Byiza ariko biri kumbangamira. Like she could see right through me. Bisa nkaho mu wanjye yambonaga ntaravuka. More than you know. Ese ibintu mbabwira ubyumva kurusha uko ubitekereza. When I was reading her work Ubwo nasomaga amagambo yanditswe na mama. to me, Numvaga ameze nk'aho igihe ari kuvugisha. Well, you're lucky you got at least that. Byibura umunyamahirwe ko wabonye ibyo mama yanditse. hard to find your parents. Ese ugeze gushaka ababyeyi bawe banyabo. Parents, I mean. Bakubyaye. I figured they're a million years away from my life now. You could ask them a question. What would you ask? Ese urubaza ababyeyi bawe ikibazo wababaza iki? Ubabonye bakubyaye. Nababaza ibyabaye. Let me go. Impamvu banditse nkagenda. How do I make sense of all the strangeness in my life?
n'ibintu bidasanzwe njya mbona mu buzima bwanjye nkabibaza Neither of us will ever get a straight answer. bisa nkaho muri twe nta n'umuzigiro ubona igisubizo cya nyacyo umusore nawe yifite ibibazo bye uyavuye none ku wundi mubumba bibura aba yibaza ati gute navuyeyo bimeze bite ufite ibibazo byinshi Hey, we gabi yo kubikiye uteretana na Rana I finished early. Thought I spent nari turi gukora kuri projet narangije kare world. I'd love to, but I got that fake test tomorrow, remember? right. I forgot. That's okay. nibagiwe wan It's our lives. he Rana What's good? kuri gabi nuko barakundana wabaye iki You like? uyu ni we ngiye mushyira babikunze nzabimenyera we rifite I'm covered. Can I borrow your jacket? It's a little. wanishe ikote ryawe ariko kumva mfite imbeho akira shushu beke yaseka ariyo twiga hano ku ishuri so sika yo section niga utize ikote Rana kumbe nagari Rana icya gikombe cya mwindi bita cyatina batina turabaramukije bano bari mu nzira bigendera ni muri shawo Anybody she wants. So with my own eyes. I'm sorry. This is usually Chloe's turn. banjye nabyibona imana Football. undi ibintu bisanzwe matwari yakuru Tales of the unexplained. yari kugenda muganiriza ni Pete nishumye ni pampe Else. You realize it's like getting turned down. abana batubiga segonderi Tell me again why we're friends? Because you want to think you're sasa yaje akorera humble. Greatest clothes. ni muri cya duka ry'iwabo wa Tina uko umusore sikureba uyu mukobwa Tina yatangiye kumushidikanyaho Haven't you ever watched Cops? The last place Tina's gonna be hiding out is in her mom's store. umva Tina niba ari kwigura polisi hano hanyuma ajya kwishira kwa muganga sasa urebye mu kabati yinguranije yabonye amagufwa yinguranije uko umusore aribaga yinguranye Earth the clock. crack yeah Is everything okay? Can you get in here? Why? ufite kwinjira kubera iki It's a hunch. hari ibyo nyetse hari ibyo niyumvishemo kumbe yabibonye naga byimvishemo ntabwo yabwiye abantu bahungu bigana nawe ngo afite ibaraga bidasanzwe byabaga yinguranye yaje hano kingura kabati harimo umurambo wa mama Tina Who's that? you need It's Tina's mom. uyu ni mama wa Tina How'd you know she was in there? ubizi gute ko yari I can see right through the door, Pete. Hey, funny shit. How do you think she died? ukeka yapfuye ate yavunitse ijosi I'm guessing. ndakeka ndi gufumbuza wababizi ababibona ariko kugira ngo batamenye ko afite ubwenge bwinshi cyangwa bidasanzwe agerageza kwisanisha nabo batazanamukeka ko arenze sana kuri bano Written on a signature. kuki yanditse Rana yigana sinyatire ye She's gonna take it to the next level. agiye kubishyira ku rundi rwego Where she must become one. arashaka kwicara n'agahinduka Rana uriya mukobwa ashobora kuba ashaka kwicara n'agahinduka we mbega Rana akihindura isura ya Rana akaguma arira nabihoraho When you get to know- cyane kanamukunda kwerekana buri joro bikaza mwirimbi kuganiriza ababyeyi be On side. bapfuye mu gihe mwe muri kureba iyi filime kubera imyumvire idahwitse arabavuga ngo mani ngo mwirimbi ngo abari imizimu ngo amadayimoni ngo n'abagiye ikuzimu niyo nzira baca wapi nta hantu bashyingura umuntu utagitekereza nta n'ikintu umuntu yakora nta mizimu ibayo nta madayimoni abayo naho uri amadayimoni yahaba ngo niyo nzira ijya kwa satani kumbe niyo nzira ijya mu ijuru You have this great life and you can't even see it. ufite ubuzima bwiza ariko ntujya ubibona Right to be unhappy. nta burenganzira ufite bwo kuba utishima Deal with it. niyo mpamvu utazigera ugaruka kandi ukwiye kubyakira uravuga ibiki gabi I'm saying you don't deserve your life. icyo nshaka kuvuga ubuzima bwawe ntabwo bukwiriye ahita ahinduka ati You do. ni icyo ubukwiriye hey fata umukobwa gusa ndashaka kumwica akambara isura ya Rana byiteka bihoraho akamusinziza n'akaga kufara agasigarana hari abantu bavuga ati cyama nkaba runaka Rana baje kumushyingura ari muzima nawe undebere ye niba bamushyinguye mwirimbi ngo ninzira igikuzima abantu bajyaga babeshya ibyo ariko umuntu wajya kuvuga ibyo bintu yitwa Risara cyabaho we shaka ko abantu barategura uriya muntu arategura cyamunyereka no kuri namuha ku rwunge I was gonna ask you this. kuri cyane nanjye nibyo nari kukubaza sika abantu babeshya bategura we I hear my turn. Okay, fine. uyabona afite agakufi kamuca intege Okay. Not feeling well? ikibazo kikuraka muyini kuraka ahantu hari karaga kufi bimuca intege hari ririya buye za miti rocks zamanutse mu bikundi mubumbi Tina nagakibaho Tina ngo nagakibaho umuntu agiye kubaho Rana ashaka kwitarana I know what it's like to live in a secret. uko bemera kuba ufite ibanga I know what happened to your mother. ibyabaye kuri mama wawe Yo. ibyo ni kera Sorry about Lana. ntugire ikibazo kuri Rana vuba bidatinze uramwiyungaho jugunya kaga kufi kuri Once. I'm not gonna make the same mistake twice. natekereje ko nakwishe ntabwo ndimo gukora iryo kosa umwana mu kinyuma Lana. Rana ari hehe tere wapi bebe ikigori kiwe aburusha imbaraga buno kose winde batangiye kumwibazaho winde Where is she? ari he She's dead. yapfuye Rana nage ikigori mu kilometero ye shaka kumenya Rana ari hehe yanga kubise keta kongera gahinduka ati do Rana atangira kurebesha y'amaso yo nasigaye atangira kuyakontorora asigaye yikontorora ku buryo noneho kuri bakujya bona hari imva harimo umuntu ukiri kunyeganyega hey tururi icugi kugikora akajugu ufite imbaraga usore nasanzwe mena hano mena beto gipfunsi cy'ikimena beto dore ukuntu naga beto ariko wagira ngo naga karito kumbira n'abari bamushyinguye ari muzima shushu be yo kura Rana aratabaye uyu mugi kubera ibuye byawumanukiyemo nakubwiye ngo ugiye ubayemo abantu bagiye batandukanye bakora n'amafuta agiye anyuranye Hey, I heard what happened. ibishe You byabaye thought okay? Actually, as concerned as I always am about Ushobora kubizi neza I'm not here to see you. Lana, akire okay I've done some digging. nakoze iperereza Oh my God. yabonye kaseti iriho Did you find- ijambo ryavuzwe na mama we I told you I'd have to kill you when What do you want we've had enough drama for one night. Chloe, thank you. kuri urakoze No problem. ijambo ryagomba kuvugwa na mama we abanyeshuri barangije amashuri You won't be able to hurt anyone else. I still don't understand. sinameze ati ntabwo nasongera kubabaza I do. sinzi impamvu yakora ibintu nka byagenda yumva Gifts you have to keep a secret. When you see everyone around you being normal, you get jealous. ati impamvu Tina yakoraga biriya nuko afite impano cyangwa se yari afite ubushobozi budasanzwe yabona abandi bantu basanzwe bakifuza kuba nkabona kuraka ajya yifuza kuba umuntu usanzwe sasa uyiri watabara umukobwa abonaga baje kuhembwa sha nagatabaye none gabi niwe bari kuyambira mama arabibona You really like her, don't you? uriya mukobwa uramukunda ariko sibyo namukunda byihorere sha mukecuru abona abayise banibeta
cyane genda tabara bakajya guhemba gabi uyareba arakanura afite ukuntu ahinguranya mu nzara ibyo bagiyemo ahiye hagurumanye abona gabi wo kubikira ari kwirwano kandi atabe batabaye sigaye ntabara bagahemba abana bakatesha no mu nama babyigiyemo utanze ifungo ntago ari we n'iki simubizi ese ubasha kureba ibintu byose wakora iki ati nakwiga gufunga amaso yanjye ndi wowe buryo uzajya ureba ibita kubabaza ubasha kureba ibintu byose ugahinguranya wajya ureba bya bindi abantu baguhisha gahinda kaza kwica mbya kuri no ubasha gufata kasete iri jambo ryavuzwe na mama muri 77 nyine wa mukobwa arana na directeur kigo reka mba muri kire Victorian nyeshuri nyine watoranije ugomba kuvuga ijambo mu gihe abandi bakoze graduation uba waratwitse udasanzwe baje kumva ijambo rya mama we bagore namwe bagabo mukoro mwiza amagambo ugiye kuyabwira mwese arabareba ni amagambo yavuzwe na mama we andi ari buze gukurikira sinzi neza niba banezeze ntabwo nigeze mpindura uyu mukino ariko abana banyuzwa bazawuhindura sa muri uyu mukino ari nusuye ibyiringiro zikisigiye gutandukana akomeje kumva ijambo ryavuzwe na mama we wa mukobwa wacurana uyu mukino akubwiye ngo ugiye uzima abantu gusa dusize Rex ashyize mu rugomba gukora iperereza amenye iriya mpanuka yatabawemo nande na kuraka byagenze biti ntabwo yumvisha ukuntu yarokotse rero ko ibisanzwe imana mwishyura bakunda cyane ndaje turebe episode mu kancho ciao Did you ever think about how you can save your memory and how you refresh back all your events and memory that you're passing through right now? Well, I got one and only solution for you. Flat Picture Studio. Flat Picture Studio is the one and only that can help you in your old event, especially your wedding day. Because if you think about professional quality photos and video, think about Flat Picture Studio. Above all, we keep your images on internet where we found it for later. Find us on our all social media platforms at Flat Pictures LW or contact us now on 078 1691713. Flat Picture Studio. We visualize your idea.